cerita ki atwa tonget taye de lebok na tanai pada padan itu narek komelo ki mapalong pada padan itu narek komelo ki makareso pada padan itu narek komelo ki sapadalle maka da pasti butuh wirasenge pakak kasa. Jadi yar atwa tonget terlebok na ye de tanai engka totu paralu pakak kasari pasadia pakak kasa betuan ada alat pakak kasa weddingi maturi pake mangolor lari fang Allah subhanahu wa ta'ala. Teman-teman lebih kena selesai melebih ke hadirin tegaina ra pakak kasa wediri pasadia matu mangolor fang Allah subhanahu wa ta'ala pakak kasa mamulanna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله في الكتاب الكريم ونحن من الشاهدين والشاكرين walhamdulillahi rabbil alamin. Tama-tama lebihku dan nia sudah lebihku ya insyaallah pada kidewere pamase baraka pole risese arajanna fa Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. De gaga ada kami nama kesing, kami nama sahoro, kami nama gallo rifua dan lalenna kesempatan ngewe sangadinna ada alhamdulillahi rabbil alamin. Magi sabakna sebagai bentuk maka dalatut tega rasukuru talorise syarajanna fa Allah subhanahu wa ta'ala. Buam maraja akka masengenna di gaga na beda-beda kang ummakna to sogi nenni atau kasiasi to magarata nenni atau majatapana nekia koni teletu mako kang Allah subhanahu wa ta'ala ride tu maha adele na mako kang makada rilalanna ye de onram barakewe engka kitu mangolor Allah subhanahu wa ta'ala sujud pada sujud rokok pada rokok dan niya set demi tujuatta set demi atekata
ia naritu mangolor fong Allah subhanahu wa ta'ala. Fafa malabikun kare pamase fong Allah subhanahu wa ta'ala. Makuto porofimang salawa anrangnya nan niya papasalamat manunungang de na larupai lori sesarajanna ia naritu alena malabi na nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tahu na nisariye pamase si wasalamakan. Nabi pura dijelaskan lalan na aku ramadai maka sebagai uswatun hasanah. Nabi pacapura na pancajinga ki Allah subhanahu wa ta'ala libona tanai nangka kiwat dirak kacuri madai cang idi umat selenge memuara ki salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya naritu waddi ngemator seremondinna Allah subhanahu wa ta'ala mencaju itu apa turungan nenia racerai pada salompena mator seremondinna Allah subhanahu wa ta'ala. Tama-tama lebih kena selesai lebih ke hadare. Nareko macarita ki atwa tonget taye dari lebok natanai. Pada itu nareko melo ki mapalong. Pada itu nareko melo ki makareso. Pada itu nareko melo ki sapadale. Maka dah pasti butuh wirasenge pakak kasak. Jadi yar oto tonget terlibok neye di tanai. Engka tu paralu pakak kasari pasadia. Pakak kasa betuan ada alat. Pakak kasa wadingi matu dipake mangolor. Lari fang Allah subhanahu wa ta'ala. Tama-tama lebih kena selesai melebih ke hadirin. Tegaina pakak kasa wadiri pasadia matu mangolor fang Allah subhanahu wa ta'ala. Pakakasa mamulanna ia narito ajak lalo nasalai kira sengi lampu tepedeh betuan na ada ajak nasalai ki lampu tepedeh ia narito ajak nasalai ki tepe rilaleng adita nulet tumompo nawa-nawa maka rilaleng adita rinawa-nawata maka dah tepe ia tegaina ror betuan na. Apakah tepak lori anggota tak? Apakah tepak lori sahabat tak? Tapi betuanna tepak iye deh, yani itu tepak tak lori Allah subhanahu wa ta'ala. Tepak mempori lengatit tak? Tepak lori Allah subhanahu wa ta'ala. Nasabak narekotannya tepak mempori lengatit tak? Dek gagah mulai molawalai alena hadir yon Roma baraka ewe. Tapi nasabah angka tepe maraja dalam hati tak. Ia naritu pakeri aleta hadir yon Roma baraka ewe. Maka kuange mega tu selisur seletak saliweng diwerengi nikmat kesehatan. Nekia de diwerengi nikmat tepe atau keimanan. Pada pani itu mega turita. Nareko maroli ni pak bangga di dalam masjid Nekia angka mopi si mamotor jokang kamu mak balu-balu dan lain sebagainya. Yang itu contohnya memang sehat. Rewengi tepe kesehatan tapi de diwerengi tepe keimanan. Rifang Allah subhanahu wa ta'ala. Maka terus kebalikanlah. Engkau seletak saliwang de diwerengi nikmat kesehatan tapi matandre diwerengi nikmat teper Allah subhanahu wa ta'ala. Contohnya semisalnya engkau selesai dari kolata monril liu nakan nesrolasa nekia narapi wattunna mangapsin Allah subhanahu wa ta'ala serek kwamengi nalasanaki perintahna Allah subhanahu wa ta'ala. Memang dia diwerengi nikmat kesehatan tapi dan lain diwerengi nikmat tepe lo sirajanna Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi iya nari itu ajak lalu lah salaki lampu tepe deh betuan na ada iya nari itu ajak nasalaki tepe ta dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pada nari itu
Ilana hadisana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antu'minuna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadri khairi wa syarri. Betuanna majappu matappa kilari Allah subhanahu wa ta'ala, matappa kilari malaikatna, matappa kilari kitana, matappa kilari sirona Allah subhanahu wa ta'ala. Dan niya rito matappa kilari toto madecenna, dan niya toto dek na madecenna Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tepat tak nomor set di tu lalang hati tak makada tepat tak pakai doki mangol dari Allah subhanahu wa ta'ala. Teman-teman Nabi kena selesai Nabi ke hadir. Pakat kasama duanna. Ya dari itu ajak lalo nasalaiki wujud temeti. Betuan na ada wujud temeti. Ya dari itu pak disengan keseseta. Maka kuange mega menyalahgunakan rasanya pak disengan. Matan repak disengan na serek kuam mengi weddingi jadi maka napak dong-donge padan narupa tahu. Matandri pak disengena tapi wa dijajar pak disengena na bola ini dan nia dek nak kembalakangi. La in zakartum la azidannakum. Nigi rupa tahu syukuru ki pak bereko serekwam mengi utambaya ngiritu lauria lena. Jadi rupa disengenya pak berena Allah subhanahu wa ta'ala parlu syukuru ki. Pekogi cara ni disukuru kiro pak disengeta serekwam mengi pas jadi bagi-bagi. Pekogi cara nari bagi-bagi pak disengeta dia pak guruangi ya pak disengeta. Nekke jaka maha mempo sinawa-nawa releta maka da pekogi nasan na iya. Nasabatannya kak guru peko cara na ubagi pak disengetku. Teman ki guru ki narekomelo ki mak bagi pak disengeng. Misalnya engka anak tak, engka sahabat tak, nekia maka bu anu atas salang, maka bu khilaf lori Allah subhanahu wa ta'ala, dek na marigagar yang parang, dan nyari pak guri anu medecengi, salah set itu ammala madeceri Allah subhanahu wa ta'ala. Ibara isa misalnya, tomatan repak disengenna, mealak ibara lori asewe, sebatang padi, taitan itu asewe nareko baru ditanang cokongi mak buah pemulangi pasti mangloriase malolo mopi buana pasti mangloriase nekia narapi ni macoa buana itu asewe pasti mangloriawe dan dia tunduk malah kebara makada rufa tahu nareko palimatan repat disengenna sakit tinggi dapat disengenna sakit maria dapat karyawe ya retu alena aja na punya rasanya sikap kesombongan maka matan dapat disengen na melo dapat madong harapan na rupa tahu matan dapat disengen na melo ni turiaseng padahal ya tu pak disengen terseris persidapi betuan na ada maka kuange nule tu engkah katot tu nalo falongan tak maneng tapi engkah mati siwa betul pasti engkah salah sedin na jamaah alena si tu nalo kutut mana. Tama-tama lebih ko na selesai lebih ko kahadere. Jadi yan itu ajak lalo nasalai kiraseng itu pak diseng. Pakaka sama telunna. Yan itu ajak lalo nasalai ki bokot temawari. Betuan na ada bokot temawari. Yan itu ammala madecet tak lor serajan nafang Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kuange de turis sebilangi makada siare ni egana tomate namo tosogi to kasiasi tapi yang lebih besar nareko tosogi tomate taita ni tosogi nareko tomate mega mantra ilari kuburu mega oto mantra ilari kuburu mega motor mantra ilari kuburu tapi de pagagari runtu letu makokwange makada engka matamari calori na kuburu sibawangi hartana angka matamari calori na kiburu yaro binena anak na sibuangi matamari calori na kiburu tapi aga miromatu sibuakire calori na kiburu iyan narito boko temawari
batuan na ada amala madecit ta mirfong Allah subhanahu wa ta'ala na werek umur sesa umur fong Allah subhanahu wa ta'ala de tun na makada jamay anu majae jamay anu magaloe nekya na pitammi kitu makada napapile mi kitu bawa makada 3 milok mujama apakah ia magaloe atau madecenge narek ko anu magaloe di jama anu madecenge pasti mencaji wiruboko temawari narek ko joka krisedi onro nule tu makada ki matiwi ki bokong matiwi ki doko nekia engkas yowettu makada mawari mitu tapi narek ko amala madecetta fong Allah subhanahu wa ta'ala de nangkan mawari namoni siaga etana jadi ya sesa umurut narek fong Allah subhanahu wa ta'ala sere kwang mengi ripake guna madecengi dan nia ripencaji di boko temawari nang kawat di matu siwakiri calori na kiburu'e kullu nafsin zaikatul maut tungke makinya way pasti mol rasanya amating wong Allah subhanahu wa ta'ala na pencaji ngakiri lepotanay pasti ang katujuanna wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun de nari pencaji jinge dan nira fatawe sangadin na melo imasumpah selesai din na yan dito melo ini tamaga umana melo ini tamasop parialena napancaji ngakiri lepon na tanay melo kini tamaga melo iri tunita letut tegaro tepat na umakna selama iri tuan lepon na tanay seandainya fong Allah subhanahu wa ta'ala napitakiru amala tasirikwa mengipurari jama mangolori fong Allah subhanahu wa ta'ala yakin na percaya di gaga na makokwangi tetang rasanya sumpajang di nagaga makokwangi tetang rasanya seke magi sabar dan sabari pitanya amala dari fong Allah subhanahu wa ta'ala nekitan ra'acana fong Allah subhanahu wa ta'ala di napitaki amala ta neki yapitu napitaki matu nareko mangolo kiri fong Allah subhanahu wa ta'ala ibarat ikna misalnya mengantriki misalnya nomor pamulang rewerengi doi laliwa egana pasti yakin na percaya melo mana kitu madiolo nekir tu fong Allah subhanahu wa ta'ala de nomor kuro de na fitangi amalana serikang melo ini tu tega tepakna yaitu ummakna salamatul libok na tanay toma-toma lebih kena selesai lebih ku yang kahadar ya pakak kasabapana yang itu ajak lalu nasalagi pakai terbaru betuan na ada iya naritu ampe madeceng ampe madeceng daripada tarupa tau parlu itu disengimana namun ifiko katanre napat disengeta nekia majaya ampe madeceng daripada tarupa tau pasti mari mondriki nekia kebalikan namun itu cet dapat disengeta nekia mageloy ampe tapada tarupa tau pasti makaden mereka serunti padana si anggota makada ay gelo panaseng ampe na iyano nasaba masopa mani na itu parlo daripada ceng ampe pada tarupa tau ampe dari Allah subhanahu wa ta'ala hablum minallah hablum minnas daripada ceng itu hubungan tar Allah subhanahu wa ta'ala ini daripada ceng itu hubungan daripada tarupa tau teman-teman lebih kena selesai lebih hadir yang terakhir pakak kasama limanna iya naritu ajak lalo nasalaiki iya naritu lampu iya wedinge mangolor fong Allah subhanahu wa ta'ala jadi narik ke rijaman di pakak kasama limanna narik ke peramari jam pakak kasih dia pae serek pam mengeri pasuku itu pakak kasama limanna iya naritu serek pam mengi wedingi mencaji to bokot temawari mangolor fong Allah subhanahu wa ta'ala dekna tu nariset di Makkadah kurang lebih setengah bulan meninarapi kira sehingga bulan Ramalang bulan Ramadan ulang iya naritu ripaloloi dosa-dosana rupa tawe jadi kesempatan emas bagi idi maseleng maka dapat kogi carata mapasadia ki bokot temawari napasadia ki ulan Ramalang sere kwam mengi iya naritu wedingir pasadia matu mangolor fong Allah subhanahu wa ta'ala nasabara sangi amatengan maka de gurutta Imam Al-Ghazali maka dah palima cawe itu riri itu menang bagi sabana nasabad de gaga misengi amateng upanna engkau lur sesena
Sini teman-teman lebih ke nasional lebih ke hadir. Sebagai kesimpulan, adalah na atau tongatta pasti para luki makar pasadera sangi pakak kasa. Puro jelas sangi pakak kasa lima ke pakak kasa dendre. Tenna podo yaro pakak kasa alat dewet dingi mencaji pembelajar di teman pada paran itu semisalnya melo ki mapalau. Pada pada itu misalnya melo ki makreso makara pasti ingka pakak kasari pasadia pasti ingka pas pak disengari pasadia nasabana rekod digaga pak diseng serek pamenginul le jaji jama-jamata tapi de nama gelo jama-jamata makuto por jama-jama linota nene jama-jama akhirata. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiatina a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala alihi Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala alihi Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala alihi Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Allahumma ighfir li lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع القريب مجيب دعوات ويا قادر الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا ذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنها في قلبي نورا وفي لسان نورا وفي سمع نورا وفي بصر نورا وفي قلب نورا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يزدكم والله ذكر أكبر والله يدعو وأقيموا الصلاة.